Omuhwezi wa chairman w'ekigombe kya NRM Alhaji Moses Kigongo hamwe n'enganzi y'ihanga Robina Nabanja bonjire obutagasi omu campaign z'okugarukamu akaruuru ka chairman wa district ya Hoima. Aba babandize n'ekiganiro ky'abebembezi boona aba NRM mu district ya Hoima ekibire omu kishaayi ky'ishomero rya Bwoli Primary School omugombora ya Kitoba. Batata tutambulire wamu NRM bwe tuba tujagala nga tetwagala kugitunda tukkirize tutambulire wamu ng'abaana abaenda ya Nakalama. Ffe tuli wano lwa movement. Akusana katocha lwa movement. Bwembeera timwagala kusazaamu movement mu Hoima muwe Osman Akaruuru. Wala Akaruuru ko ojja kubanga okawadde movement. Omu rukiiko oru abebembezi abarimu omunyishengyero w'ishaza lya Bugahe Pius Wakabi owa Kigorobya David Karubanga n'obiira yesimbireho John Kwemera bagambire ebizibu ebirikubaasa kuremesa NRM Akaruuru. Right Prime Minister Council Iran Council tetatera ime n'omukwaleta chairman Usman n'atukuletowa epakubaza kintu kimu district na kufuna ne kusaba wa Prime Minister oteranize Council jaba ezibiri mukujja kubaho mbali ya amataka bayira bankoli Prime Minister oyongera amaani muno kurangu central government eyambire local governments okuterekereza ensonga mu mataka mu bintu bino byebuhereza nikwo kiyambe muno. Enganzi y'ihanga Right Honorable Nabanja Robina abagarukiremu arikugira ngu government eriyo nekora aha nshonga zoona okutandikira aha ntaro z'itaka omu kyanga kya Bunyoro hamwe n'abashohi abakwata amaato abakukora binu na biri. Yes, tukwenda ebyenyanja habwokuba ni mukimanye ebyenyanja biri one of the foreign earners omu ihangamu. Tukwenda ebyenyanja bikule. Obutwali nitugaba ebintu bya NADS Operational Wealth Creation abantu benyanja tutabalolemu. Nyine baruwa ya president nyizena yao nkwenda nji basomere kimanyiro bamulampa owire nkwenda nji basomere murole bwe yandagire to intervene in the fisheries subsector. Ekyo kubanza regi programs baile nyingi abakujuma kadiri abakoraki kubasaba alina wena chairman umugenzi kia mubirize nkusaba umuganyire ninsonga bwakimba ile ntagaruka n'omuntu wena abaire naija najuma habwaki entale zimu tiziri zange era akagenda mukimanyire ng'omwana wetu wa independent abaire vice chairperson wa NRM. Baitu ekyo tekikugamba ng'omuha Akaruuru ayesimbire independent ogwo mutamukombya. Mutageza mukamukombya mwana waitu tumumanyire naye mutageza mukakoraki apana kombya. Akaruuru aka nikaza kubaho ebiri 14 okwezi oku kandi President Museveni nateekateekwa kuba omuri Hoima ebiri 12. Uthman Mugisha wa NRM naritana n'abandi bana abarimu Vincent Muhumuza Savana owagwire omu ka NRM akagaruka nkatiine Kigombe Moses Agude owa NUP Patrick Musinguzi owa FDC na Lennox Mugume otiine Kigombe. Gashakwa Ambrose Nwagaba Katoto.